Ubwongereza bwatangaje ibihano bugiye gufatira u Rwanda narwo ruti ntacyo bifasha DR Congo. Ubwongereza bwatangaje urutonde rw'ibihano bugiye gufatira u Rwanda mu gihe hadatewe intambwe igaragara. Mu byo busaba harimo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa DR Congo. Ibyo bihano birimo kutitabira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya ibikorwa byo kwamamaza bakorana n'u Rwanda, guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene cyane, gukorana n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora kugenwa, guhagarika inkunga y'ahazaza mu myitozo ya gisirikare ku Rwanda, gusubiramo uburenganzira bwo kugura hanze ku gisirikare cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangaje ko Ubwongereza bweruye bukerekana uruhande buriho mu kibazo cya DR Congo kandi ko ibyo bihano bwatangaje bibabaje. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu biha leta y'u Rwanda inkunga nini y'iterambere. Buvuga ko bumaze guha u Rwanda arenga miliyari imwe y'amapawundi mu myaka igera kuri 25 ishize. Ubwongereza buvuga ko buhangayikishijwe n'ibirimo kubera mu burasirazuba bwa DR Congo, aho ubu umutwe wa M23 ugenzura imijyi ya Bukavu na Goma. Ubwongereza buvuga ko hafi miliyoni y'abantu vuba aha bavuye mu byabo. U Rwanda ruvuga ko ibihano byatangajwe n'Ubwongereza nta kintu bifasha DR Congo cyangwa ngo bifashe mu kugera ku gisubizo kirambye cya politike muri aya makimbirane. Si ubwa mbere Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda. Muri 2012 bwahagaritse inkunga bwari guha leta y'u Rwanda ubwo yashinjwaga nanone gufasha umutwe wa M23. Ndakwibutsa ko hano ari kuri Sobanukirwa TV. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kanda subscribe kandi no kunzogera notification bell ifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ni Gustave Abayisenga. Bahaye ikaze. Ku birego ko u Rwanda rwohereje ingabo gufasha umutwe wa M23, abategetsi b'u Rwanda bajya babihakana bavuga ko hafashwe ingamba zo kurinda umutekano warwo ku mbibi. Mu itangazo risubiza ku bihano byatangajwe n'Ubwongereza, u Rwanda ruvuga ko nta shingiro bifite kwibaza ko ruzashyira mu kaga umutekano warwo n'abaturage barwo. Ubwongereza buvuga ko u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano ariko ntibyakwemerwa kuzikemura mu buryo bwa gisirikare. Ubwongereza bwongeraho ko aya makimbirane yakemurwa gusa mu nzira ya politike kandi busaba DR Congo kuganira na M23. Ubwongereza bwatangaje ibi bihano nyuma y'iminsi mike David Lammy ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu asuye Kinshasa na Kigali akabonana na ba Perezida Tshisekedi na Kagame. Ese ibi bihano bisobanuye iki ku Rwanda? Ubwongereza butangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'ibyatangajwe n'Ububiligi hamwe na leta ya Amerika yafata ibihano bwite James Kabarebe, Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere. U Rwanda ruracyavana igice kitari gito cy'ingengo y'imari rukoresha ku nkunga z'amahanga hamwe n'inguzanyo. Mu ngengo y'imari yarwo ya 2024-2025 ya miliyari 5.030 z'amafaranga y'u Rwanda, leta ivuga ko 63% by'iyo ngengo y'imari izava mu by'igihugu kivana imbere nk'imisoro n'ibindi, naho inkunga zo hanze zikaba 13% by'iyo ngengo y'imari. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu biha inkunga nini leta y'u Rwanda. Kuva mu 1998 kugeza muri 2023, leta y'Ubwongereza ivuga ko yahaye u Rwanda inkunga irenga miliyari imwe y'amapawundi yo kurufasha mu iterambere, yafashije kuvana abantu barenga miliyoni 2 mu bukene. Imibare itangwa na leta y'Ubwongereza itanga ishusho y'inkunga iki gihugu giha u Rwanda ubigeramiwe no guhagarikwa kubera intambara muri DR Congo. Iyi shusho y'inkunga Ubwongereza bwahaye u Rwanda niteganyijwe ibigenewe ibikorwa bitandukanye birimo uburezi kuri bose kuva 2015 kugeza 2023, miliyoni 88 z'amapawundi, kuva mu bukene kuva 2019 kugeza 2026, miliyoni 54 z'amapawundi, uburezi bw'abakobwa kuva 2023 kugeza 2029, miliyoni 60 z'amapawundi, gufasha leta gukomeza inzego zayo kuva 2018 kugeza 2025, miliyoni 18 z'amapawundi, gufasha Trademark East Africa kuva 2017 kugeza 2023, miliyoni 25 z'amapawundi. Hari impungenge ko inkunga Ubwongereza buha u Rwanda iramutse ihagaze bishobora kugora u Rwanda gukomeza bimwe mu bikorwa byakorwaga n'amafaranga y'iyo nkunga. Perezida Paul Kagame aherutse kumvikana avuga ko ibihano by'uwo ari we wese
bitazatuma u Rwanda rureka uburenganzira bwarwo bwo kurinda umutekano warwo. Dore igisubizo cy'u Rwanda ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo kubogamira ku ruhande rwa RDC. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ari ukubogamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Minafete yatangaje ko bitumvikana gutekereza ko u Rwanda rushobora gushyira abaturage barwo mu kaga no kudebeka ku mutekano warwo. Igaragaza ko izo ngamba ntacyo zafasha Kongo mu bibazo irimo ndetse nta ruhare zatanga mu kugera ku gisubizo kirambye cy'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Kuwa 25 Gashyantare 2025 nibwo Ubwongereza bwasohoye itangazo rikubiyemo ingingo zitandukanye ariko zishinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ihuje umutwe wa M23 uharanira uburenganzira abanyekongo bimwe n'igihugu cyabo n'ihuriro ry'ingabo za RDC. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga Commonwealth n'iterambere FCDO. Ubwongereza bukomeza buvuga ko bugiye gufata ingamba zitandukanye zirimo guhagarika kohereza abayobozi bakuru babwo mu nama zitandukanye zibera mu Rwanda no guhagarika ibijyanye no guteza imbere ubucuruzi hagati yabwo n'u Rwanda. Izo ngamba kandi zirimo guhagarika inkunga mu bijyanye n'ubukungu Ubwongereza bwahaga u Rwanda, gukorana n'abandi bafatanyabikorwa barwo mu kurebera hamwe ibindi bihano bishya byafatirwa u Rwanda no guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Mu itangazo FCDO yakomeje igira iti u Rwanda rushobora kugira impungenge ku mutekano warwo ariko ntabwo byakwihanganirwa kuzikemura hifashishijwe ingamba za gisirikare. Igisubizo rukumbi gishoboka mu guhosha amakimbirane ni igishingiye ku ngamba za politike. Turasaba RDC kugirana ibiganiro bidaheza n'umutwe wa M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko izo ngamba zafashwe n'abirondere mu guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa RDC ari uburyo bweruye bwo kubagamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Iyi minisiteri yagaragaje ko bitangaje kubona bitekerezwa ko u Rwanda rwashyira ituze ry'abaturage barwo mu kaga ndetse rukaba rwanadebeka ku mutekano warwo. Iti izo ngamba nta kintu zifasha RDC ndetse nta ruhare zatanga mu kugera ku gisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hisunzwe uburyo bwa politike. Yatangaje ko guverinoma ya Kongo ari ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose rwaba urw'imbere muri iki gihugu cyangwa mu karere. Minafete igaragaza ko nubwo bimeze bityo Kinshasa ikomeza kwitarutsa ku bikorwa bibisha byayo ku mpamvu zigaragarira buri wese. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yakomeje ivuga ko uko gukomeza kutaryoza guverinoma RDC ibikorwa byayo ikatajemo birimo kugirira nabi no gutera abaturage bayo no gutera ibisasu ku bice bituyemo abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bituma Kinshasa ikomeza gukomera ku ngingo yo kwifashisha ingamba za gisirikare bigatuma intambara ikomeza gufata indi ntera n'abaturage bakabizahariramo. Iti u Rwanda ruzakomeza kwishingikiriza no gukaza ingamba zarwo z'umutekano nubwo RDC n'umuryango mpuzamahanga bikomeje kutazemera cyangwa ngo bibe byazitanga. Ibi bibazo by'umutekano muke bigaragara ko bikomeje kungura mu buryo buziguye cyangwa butaziguye umubare munini w'abafite aho bahuriye n'intambara. Hagaragajwe kandi ko u Rwanda rurajwe ishinga mu gukorana n'ibihugu bitandukanye ku ngingo yo kwimakaza inzira y'ibiganiro iyobowe n'Abanyafurika ndetse igihugu kikanahamagarira umuryango mpuzamahanga kuyishyigikira cyane ko ari izagera ku gisubizo kirambye. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko umutekano warwo ugeramiwe bigizwemo uruhare n'imvugo za Perezida Felix Tshisekedi wakunze kuvuga ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi buriho. Ibyo kandi uyu mukuru w'igihugu yabifatanyije no gutera inkunga abajenosideri bo muri FDLR anabinjiza mu gisirikare cy'igihugu cye ku mugambi wo kubafasha kugaruka kurangiza umugambi wabo wa jenoside. Mu minsi ishize ubwo umutwe wa M23 wigaruriraga umujyi wa Goma hagaragajwe uburyo RDC yari yarawutindiyemo ibikoresho bya gisirikare bihambaye ku buryo bugaragarira buri wese ko ibyo bikoresho bitari byo kurwanya M23, umutwe muto ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Icyakoze ibihugu bimwe ndetse byagize uruhare mu gukurura ayo makimbirane cyangwa se biyungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byakomeje kwirengagiza impungenge z'u Rwanda ahubwo bigakomeza kurwegekaho ibibazo bya RDC
bikwiriye gukemurwa n'abayobozi b'icyo gihugu. Ku bumva ururimi rw'icyongereza nabo nagira ngo mbasomere itangazo ryashyizwe hanze na leta y'u Rwanda nyuma y'ibyo byemezo byafashwe n'Ubwongereza. Republic of Rwanda, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Rwanda regrets measures by the UK. Kigali, 25 February 2025. The punitive measures announced today by the UK government in response to the conflict in Eastern DRC, where the UK has now clearly chosen a side, are regrettable. It is unreasonable to expect Rwanda to compromise its national security and safety of Rwandans. The measures do nothing to help the Democratic Republic of Congo, nor do they contribute to achieving a sustainable political solution to the conflict in Eastern DRC. The government of DRC has a lot more to answer for than any other party within the DRC itself and in the region, but gets away with all manner of violations for reasons that are obvious to all. Consistently not holding the government of DRC accountable for repeated attacks on its own citizens, including ongoing indiscriminate bombing of Banyamulenge villages in South Kivu, encourages the DRC to double down a military path, prolonging the conflict and the suffering of civilians. Rwanda will continue to insist on security guarantees, which the DRC and the international community have so far been unwilling or unable to provide. This perpetual situation of instability seems to benefit, directly or indirectly, a number of those associated with conflict. Rwanda is fully committed to working with partner states on the ongoing African-led mediation process and calls on the international community to support this effort, which is the only credible pathway to a negotiated solution. Iri ni itangazo ryaturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda isubiza ku bihano Ubwongereza bushaka gufatira u Rwanda. Mbisomye mu Cyongereza kugira ngo nabumva indimi z'amahanga babashe gusobanukirwa ibyo u Rwanda ruvuga cyangwa se rwatangaje nyuma yo kubona ibyanditswe cyangwa se ibyavuzwe n'Ubwongereza. Reka ikiganiro cya none ngisoreza. Bakoze kubana nanjye. Kanda like, ukande share, uduhe ibitekerezo muri comment, subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Registave Abayisenga.